नेपाली कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमित लिया न्यू लख नि खुडो नि खुम ठेंगुदु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कथा बुधबार जक चीन गुस व पी ज्यामेसिके संक्रमण पुष्टि जुगुख उकी मध्ये लिपांगु नि पेगौदुने सोनिगले चासो सुई न्यामेसिके कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि जुगुदु अधे वंगु नि पेगौदुने स्वस व सचिव पीमा लंका अस्पताल वसेली डिस्चार्ज चुपिनी गोल्या न्यू लख नेडो व गुसव गुई च्याम ठेंगुदु नेपालले चीन खुडो व खुसव सुई गुम सक्रिय संक्रमित आइसोलेसने चुनाचंगुदु वंगो नि पेगोदुने नि च्याम सिसेली कोरोना संक्रमण सिपिनी गोल्या चीन सोसव चे गुम ठेंगु मन्त्रालय थागुदु होम आइसोलेसन चुनाचोपी कोरोना संक्रमित यात लक्षित याना सरकार होम आइसोलेसन किट उपलब्ध यज्ञको सम्बन्धी मार्गदर्शन 2077 जारी आगोदु मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय उगु निर्देशिक जारी यागु ख निर्देशिका कथा होम आइसोलेसन चुनाचोपी खुइडया चुए चोपी व मुटु जलाशय बिरामी सेव मधुमेह बिरामी क्यान्सर डमलिसे मेमेगु दीर्घरोगी व फाठेडुपिन्ट होम आइसोलेसन किट उपलब्ध यज्ञको व्यवस्था यागु ख होम आइसोलेसन किट दिने अक्सिथेर्मोमिटर थर्मोमिटर 250 मिलिलिटर सैनिटाइजर पैरासिटामोल वास टिसियु पेपर पंजा अनुगमन फर्म संक्रमण रोकथामनिसी नियन्त्रण पर्चा अस्पताल वनेमागु अवस्था सम्बन्धी पर्चा लगायतया सामान दैसा होम आइसोलेसन प्रयोग जुगु थर्मोमिटर व अक्सिमिटर टासा संक्रमित तेस आइसोलेसन अवधि कोचालकी सम्बन्धी निकायत लिटबिमागु ख थागुदु नेपाल राष्ट्र बैंक न्याटका व चिटकाया नुगु नोट बजारे छोगुदु राष्ट्र बैंक नापांगु आकारे व रंग व न्याटका व चिटकाया नोटे संकेत नम्बर थ 34000001 निसे नम्बर 54999999 टका तया बजारे छोगु ख न्याटकाया नोट या डेपा पाखे सगरमाथा चित्र व जव पाखे लाली गुनासे ल छाप गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी या दस्तखत व बोर्डर लाइने विक्रम सम्वत 2076 चयाट गुडु अठे हे ल्युने बोर्डर लाइने न 2020 एडी चयाट गुडु अठे हे चिटका टकाया नोट न नापाया गु रंग व आकारे संकेत नम्बर ढ 82000001 निसे ड 45999999 टक तया बजारे छोगु राष्ट्र बैंक टागुडो नोटे नापाथे न्यने या जवा पाखे लाली गुनासिया ल छाप डेपा पाखे सगरमाथा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी या दस्तखत व बोर्डर लाइने विक्रम सम्वत 2076 चयाट गुडु अठे हे ल्युने या भागे बोर्डर लाइने न 2020 एडी चयाट गुडु शुक्रबार व शनिबार ककिनेगु काति प्याखाने चिन्चा यापी व खुइड या चुएपी कलाकार तेत संलग्न मयाकीको जुगुडो कोरोना भाइरस या महामारी या कारण निनो जक केनेटेंगो प्याखाने चिन्चा र क्वे यापी व खुइड चुए यापी कलाकार तेत संलग्न मयाकीको निर्णय जुगु ख चिन्चा र क्वे यापी व खुइड चुए यापिन के कोरोना जोखिम यको जुगुले ठो बाहेक मेगु उमेर समूह या मनुतेत कलाकार रुपे लेगु टका कार्तिक नाच संरक्षण समिति अध्यक्ष किरण चित्रकार तयारीला ठगुने चिन्जिनो टक क्योंगो प्याखाने सचिव नियम मती कलाकार सहभागी जुगु ख इपि मध्ये नियम प्याखाम व मेपी चे म बाजा थाइपी ग्वाली मी व स्वयंसेवक जुगु चित्रकार तयारीला संक्रमण या कारण मंसिर 12 व 13 गते बरा अवतार व नरसिंह अवतार या प्याखा जक केनेगु जुगु ख ठुगु प्याखा नेपाल सम्वत 761 निसे मदिक यल लायकोले चोंगो कार्तिक डब्ली केना वया चोंगो ख संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई थम प्राप्त यागो कोरोना बिमा बापत्या 6 लाख टका ठगु निर्वाचन क्षेत्र या विपन्न नागरिकीय कोरोना बिमा या त छेलादिको दो मन्त्री भट्टराई स्वीकृत सचिव प्रेम गुरागाइया कथा पर्यटन मन्त्री कोरोना भाइरस संक्रमण पाखे मुक्त जुसेली वेकया बिमा बापत्या 6 लाख टका दावोगु उगु देवा मन्त्री भट्टराई ठगु निर्वाचन क्षेत्र टाप्ले जुनिया स्वस न्यून डुपी विपन्न भूमि असहायलिसे मजुरिया कोरोना बिमा या त खर्च नादिको ख अथे मन्त्री भट्टराई ठगु तलब भत्ता पाखेन टाप्ले जुङ स्थायी ठेगाना जुपी मुक जिन्निस व ने खुमेसिगु कोरोना बिमा याना बिगुदो
थाके मन्त्री फटरायन मुक जिन्यासौ ने खुमेसीको कोरोना बिमा ठगु खर्च पाके यानाबिको वेकया सचिवालय ठागु खसा वेकया टाप्टेजुङ जिल्ला पाके प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद यया बानेश्वरी तयाटगु ग्लोबल आईएमए बैंकिया सुरक्षा गार्ड र बहादुर मगरिया त खुखुरी प्रहारियामा मनुया त जोंगुदु महानगर प्रहरी वित्त बानेश्वर सुरक्षा गार्ड मगरिया त खुखुरी प्रहारियाको अभियोगे यया थापागाउँ चोनीमह सुई छडया सची थापाया त जोंगु ख वंगु असोज 29 गते सामान्य विवादीय छोले सुरक्षा गार्ड मगरिया त खुखुरी प्रहार यागु ख फुलाको किपु राज्य दुहावनेको जिन्युको थिथि ढ्वाखा मध्ये मो ढ्वाखा वडा नम्बर 9 व 10 व या सिमाना लागो ढ्वाखासी ट्वाया ठुगो ढ्वाखा प्रदेश सरकारिया बजेट देको ढ्वाखासी ट्वाया स्थानीय पिन्छ ढागो किपु डाराया छचाखेर डेप खालिसे किपु दुहावनेको जिन्युको ढ्वाखा दुगु खसा फुलाको ढ्वाखा मध्ये डे ढ्वाखा जग ल्याउँदनी मेगो छुछु ढ्वाखा नु कठ डेकेको दु खोपोया मध्यपुर थिमी नगरपालिका संगठन चौके निर्माण यागो संगठन सामुदायिक भवन लिसे राष्ट्रिय विभूति संगठन शाखा प्रतिष्ठान भवन्या उलेज्या जुगुदु नगरपालिका संगठन दिवस झोले मंगलबार भवन्या उलेज्या यानादिको ख उद्घाटन ज्याचुले यहाँ महानगरपालिका मेयर विद्या सुन्दर साके नेपाल सम्मत निवास समुदाय जक सम्भवत मखुथैको भ्रम फुकसिया चिकेमा थयादिको खसा वेकला राज्य या त योगदान या मह व्यक्ति सहित लिसे राष्ट्रिय विभूति या त फुकसिया चिरकाल तक मसिकेमा व लुमंका चोनीमा थैको अजु महानगरपालिका वेकपिनीको हना छता निर्माण यानावया चंगु थयादिल ज्याजोले बागमती प्रदेश सभा सदस्य डाक्टर राजेन्द्र मान श्रेष्ठ संगठन शाखा लुमन्ती मध्यपुर थिमी दिएको भवन व अनुदुनिया संरचना इतिहास जुया लाना चुनी थयागु निसे मध्यपुर थिमी नगरपालिका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठ नगरपालिका 90 लाख सांसद महेश बस्नेतिया सांसद कोष न्यू लखव संगठन प्रतिष्ठान या पाखि जन श्रमदान नाप छिउ लखयाना 6 करोड न्यू लखते उगु भवन उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण जुकुठासी भवने अभिलेखनीय सूचना केन्द्र संग्रहालय व सचिवालय दैको याना पितजाया भवन निर्माण जुगु थयादिल पालिका हत्या विरोधी मोहटरिया थिथि थासी बुधबार निची चचिहे प्रदर्शन यागुदु मोहटरिया बडेवा जलेश्वरो सस्मिया स्थानीय तहतेस निची चचिहे प्रदर्शन यागु ख बडेवास नगरपालिका खुदाया बालिकाया परिवारयत उचित क्षतिपूर्ति व प्रहरीय गोली लाना उपचार्य क्रमे सीमा सञ्जय न्यौपानीयत सहित घोषणा या मागतया प्रदर्शन यागु ख जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोहटरी जारी यागु निषेध थाग्या व्यवस्था यासे बडेवासे मंगलबार निचे चचिहे स्थानीय तेस प्रदर्शन या वोंगु खसा प्रदर्शनकारी तेस बडेवासिया मेयर विदुर कुमार कार्की व इलाका प्रहरी कार्यालय बडेवासिया प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी राजन चापागाइया पुतला चाकाबिको ख राष्ट्रिय क्रिकेट टिम या कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लयात कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि जोगुदो बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत वेकन जानकारी बिहाडीको ख पर्याप्त सुरक्षा सतर्कता अपने यासा जी संक्रमण ठिल टका ज्ञानेन्द्र तयारीको ख वेकन थ लिसे सम्पर्क वपिन्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रोटोकल अपने याद न आग्रा याना दिगो दो थके आ छुन लक्षण मरुनी उसायन पाएछे जो टका तयारीको दो आ छुडी सेल्फ क्वारेन्टाइन में चोनेको टका ज्ञानेन्द्र मल्ल फेसबुक मार्फत जानकारी बियोगो ख अर्जेन्टिना या फुटबल लिजेन्ड डिएगो म्याराडोना निधन जोगुदो विश्व या चर्चित फुटबलर या रोप कयाटम म्याराडोना या 60 द उमेरे बुधबार निधन जोगु ख हृदय घात या कारण वेकया छे सिगु टका तागोदो बाछे न्यवजक ब्लड कल्ट जुइ ढुङ्गा वेकया मस्तिष्क या शल्यक्रिया यागो ख सर्वकालीन सर्वोत्कृष्ट खेलाडी या रूपे काइम म्याराडोना या ठगो कप्तानी सन् 1986 ले अर्जेन्टिना विश्व कप या उपाधि ट्याकोको ख ठगो जीवने बार्सिलोना व नापोली पाखे मिटागो या चोम म्याराडोना या निगो सिरिज या ए या टाइटल ट्याकोको ख हयाको बुख थनेको जागुदो प्राविधिक पासा वीरेन्द्र साखेया दिसे जी सञ्जिला महर्जन अले जी नरेश छेस्मी या त न हुने त उजा ब्यादेस छिगु ठौ या दि पिजीमा सुबा जय माबे